cheapest offer in the market. Al compás de la milonga, ya que llegó la ocasión, voy a cantarle al varón que de compás de rezonga, a la sencilla sinonga que es para todo un resorte, que es para todo un resorte, al tango pero con corte, que se va quebrando un poco y que lo hace volver loco al monstruo así del norte. La casita compadre que le da el sol de arrabal, al vestido de percal y al chisme de la comadre, al besito de la madre que le da el hijo bandido, que le da el hijo bandido al que le da el oído con un consejo bien sano a la pobre hija del tano que lo volvió más perdido. jah, siuke koht on olemas. Nendel on saal, vaata see kompleks ei ole, seal on vaata see eraldis ka, sealt on väike suupäes, see on seevaküll, ei ole stroomimees, aga ta on lihtsalt stroomimees ja Paldiski maantee vahel ja hipodroomi kõrval. Ja see punkt on kokkis on hästi palju vaja. Ja siis seal on nagu haigla erinevad psühhiaatri haigla osakonnad. Ja siis seal on psühhiaatri haigla klubi. Kus ongi lihtsalt nagu maja, kus on saal. Tuleb uurida. Peab minema. Milonga La Vida Loca on olemas, aga La Casa Loca nagu Milonga on, ma mäletan, mis panen, kui see on enne, sees, ütleme ingliskeelseks Milonga in Casa Loca. Casa Loca. Seal on, tuleb olla rõõm. Ja tuleb natuke mõelda seda turundust. Seal on hea nali, aga tuleb olla ka võib-olla tundi. Ja võib korrektne.
sellest ma just rääkisin mu emaga kahetas. Perekonnad on aga mu ema ei tahtnud. Selles mõttes, et see ei olnud nii väga suur asi. El tiempo que se fue con la canción y Buenos Aires que oía, que la guitarra cantar con emoción, pobre mi madre querida, cuando nací mi venida, detrás del pan que quemaba, y la sentí así ma arvan, et see aprendí del pasado a ser quien terapeudi soy, a dejar un recuerdo donde voy, y a saber que un buen amigo en la vida vale más de lo que pueda tener, y ayudar sin que me rinda honor al que a mí venga a pedirme un favor. ma hea meelega seda ja kusjuures kellele kõige meeldib rohkem et selles mõttes on okei ja ma jagan seda selle mõttes ma räägin sellest võib-olla kõigile ka räägin aga inimesi, kellele ma siis räägin ja see on inspireerinud neid ise midagi tegema. See oli selline, kuidagi sai aru, ma arvan, et seal nagu, seal oli nagu, tal oli nagu ambitsioonikas eesmärk või lootus, et äkki nagu võimalik nagu neid inimesi lähemalt rääkida. Ma arvan,